Leuh sembayang raya puasa berosa lung tamang ba Abu Tumin. Nyo pelai lung pegang. Khutbah raya badayah jadrung lung tamang ba Abu Lu. Abu bi penutuh kelung macam tentang mazhab Syafi'i dan akidah. Akidah hanjir bergeser daripada akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ya. Getanya Syafi'i, getanya urang dayah, getanya pengikut mazhab Syafi'i hanjir dio ngan minhaj. Mata minhaj. Getanya berterima kasih ke Imam Nawawi. Sebab lehat haba-haba Imam Nawawi yang habanya sumber daripada Imam Syafi'i yang dalam kitab Al-Um sendiri hana. Ini buat macam mana lah. Ya, ni kalau macam ji buat. Ya. Hanali sang dayah Aceh yang nak buat mantan langsung tamat Fathul Muin buat mahli. Bukan. Urung awalnya enggak faham macam minhaj. Minhaj dah kulit dia. Di Jawa na si dayah yang hafal macam minhaj, dayah Kemburu. Santri 22,000 ya. Hafal. Kalau memendum, nah kelompoknya hafal macam minhaj. Nah kelompoknya hafal bulu-bulu marang. Hafal. Jadi le kita yang urang dayahnya yang pertama le hanjir sagai takubah akidah Asy'ari tentang fikih nyo hanjir sagai takubah macam minhaj dan syarah-syarah ni itu. Kemudian yang dipesan le Abu Tumin kita dayah be ego alumni lungyo alumni mudi hanayu alumni lain salah lungyo alumni belang-belah hadis hanayu alumni lain salah lungyo alumni Labuhan Haji hanarti Labuhan alumni yang hanjir tu nyop yakir kita daya adik-adik mandum minau masing-masing ego alumni. Ana boleh dah fikir tanya. Yang penting ji urang daya. Alumni berangkap alumni gede. Gebuat kitab Asy'ari, tauhid, fikih Syafi'i, tauhid Asy'ari. Selesai. Kan urang dayah kanyan, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah nyan ngeun kita yang. Kalunggu ego sektoralnya hanjir tak kembangkan lang umum. Mandum kita dayah beloyal terhadap alma mater rod. Zon alumni Darul Huda harus bangga sebagai alumni Darul Huda. Nyo alumni Ulai Titi harus bangga sebagai alumni Ulai Titi. Nyo alumni Ruhul Fatah Selimum harus bangga sebagai alumni Ruhul Fatah. Tapi sampai tamu koeh sampai alumni daya. Sampai keroro tamu jeut. Ngan Wahabi yang tamu leup-leup. Nyo kerugian dia dan itu munah nama ngak. Sampai daya mau pakai hana butoy tunggunya, hana butoy tunggu je. Wahabi ceh aja ya ceh, empa bam ke tempa. Hormat, saling menghargai.
Oh dah tarik genareh gede Acehnya. Getanyo ino mandum cat daripada Abu Ya muda wali. Gede kan cuco cat kita getanyo. Oh yang tak pejeh-pejeh rod. Alumni beranggapan alumni mio di Acehnya si kurang plus si kurang persen koma si kurang persen koma si kurang persen nyan musanan ilmu ngan labuhan ha. Ilung tinggal di Bandar Aceh, Ilung Batang. Umul Qura, ibu kota. Hati nama orang Dayak, okey balung lu. Mulia mendung ilung. Pu alumni Malikul Saleh, draw long nang lubu Malikul Saleh. Wah, urang ilmu pi beut Malikul Saleh. Alumni musuh tro alumni lok ibu galak lu lah. Tro alumni pala elok, hati nama orang Dayak, Ilung senang lu. Tapi mio kajian ku Wahabi baile alumni Dayak anak kumul ku traum ni. Hana alumni Dayak me ku Wahabi. Ilung na alumni Ilung selo kai jauh Yaman. Universitas Imam Syafi'i belajar dia. Yang betul-betul Imam Syafi'i. Ke lagi pesantren Imam Syafi'i dia bagi isi bre. Nan pesantren Imam Syafi'i dalam ada Wahabi cukup palih wayan. Ibu nan Syafi'i dalam Wahabi. Cakap tidak serupa bikin. Jadi anu mi long na dengan kuliah tadi. Kalau wakil bawanya nyom yo abe habis mulung yo tegedi wo Yaman ji je ke Wahabi. Nyambe ka pupres singo. Yang parang yo karo maju mohon. Menyoji hiwo ide timur tengah je ke musuh Habib. Je ke musuh ulama. Je ke urang yang bengeh ke cucu Rasulullah. Nyambe ka kubah singo. Racun diko kabi yang bagas di palwa ruang. Ilok gagah dan Wahabi nunggu. Mairan home. Ada Abu Icah yang cikgu Wahabi. Nyo kah? Icah. Abu Jul kah? Hajah nunggu. Yang kerja ilok hai long sagai urang depan dah Muda teh bawa di Wahabi pihana yang baik tanpa pengumang ni. Muda teh pihana. Ku Wahabi pihana bengeh pulai belakangnya. Ha dan ubah lagi yang dan saleh kan saleh. Dengi mana saleh? Urang hana saleh pihana ele. Leme. Itu orang Aceh sampai salah lu. Bana da na urang mukurap. Antai menan ni jika boleh ka oi ke ji. Kakuraman itu yo. Lalu yo pilih dah kuraman kaya Aceh. Kalau he kuraman tunggu nyo, kalau he kuraman tunggu je. Lo mana tanya kilung. Mio imam le kuram nya kilung. Kulam ketengok dayah nyo apa? Ketengok dayah nyo mio pun dia beun yang baru-barunya mio hana imam le kuram belum tu. Wajib bermukuram bila orang yang beun. Bertahan daripada kuram, insya-Allah akan kuraman. Mana bahaya ron ya bino ikan mawat nyan kalpanak nah. Uban kurap pula yang jam kurung belah bulanan. Jam kurung belah yang hati orang jendela mutuson laju. Oh lihat dah boh ubah kuramnya menong biasa. Ino kah nak payah leh lagi yang. Baik gara-gara kurap luang. Nyan kalau orang kurap orang gimana dah dapi Wahabi ngan kurap yoi. Hase. Ilong anu long Jawa kai telefon. Kagat-kagat lai hengka dua laju kan handu ka dok pegang ketanyan. Mana urang hana ketan. I foto kabran kai tam nyan ba putih yang kamu ria long baju. Tapi hang kira pegah yo. Yang minta ubat.